Ayıldaşlar assalamualaikum. Lütfen geç. Assalamualaikum. Amansın kızsını cinsten engellesin. Maşallah. Tüzük. Elhamdülillah. Aşağıya gelsin de kakıras. Ayıldaşlar. Kökten beri dükkan gün daha geldi elhamdülillah. Savuttan gelip buna düşürüyor da olsun. Жол бостор, проверяй dedi adam. Проверка прочность болот ал. Жалпы 86'lar gel çekirse daha götürет inşallah. Заказной кuyuldu. Ağaydın. Ağayga Allah razı olsun. Ağaydın emesinden усилительный ol jasaldı bulç. ...86'lar kızmatta. Ya Allah. Aybek olsun bor-bordan gelip kızmat olalar. Boldu. Oldu havayla atıştık. Kuttu havayla. Ağay havaylanız ağayda. Allah'a şükür elhamdülillah buna. Tınçtık olsun. Ekip tınçtık işte o da. Burası 85 elektrik tınçtık. Kalay ağay, Şakirov, Aybek olsun. Tınçtık olsun. Rıkbayev, Muhammed olsun. Buna gökten beri gitken geldi elhamdülillah. Sonuna. Пешеходный зона шундай отдельный болот. Бул жагынан отдельный тосулат. Азыр мостовой түшөт. Эң о 7 тонна. Нар жак бетине коюлат. Наркы огражденияны алып, бер жагына жылдырабыз берсе. Чисто элдик салым, Аллахка шүгүр. Ош обласы. Ноқат району Кыргыз Ата айыл өкмөтү. Акбулак айылы. Элдик салым менен уже экинчи көпүрө. Бир көпүрөнү конкретно с0 аны баштадык. А бул көпүрө мамлекет тарабынан салынган 3 миллион каражат кеткен, 3 миллион каражат кеткен. Көзөмөл жакшы болгон эмес, тар жасап салган. А биз 10 метрге жакын элдик салым менен болгон 450 миң менен эле жасадык. Аны биз эртең буйруса ал жакты тартып келип, биз салган элдик салым менен жасалган 10 метр пешеходный зонасы бар, тосулган эки четинде. Элдик салым менен жасалган 10 метрлик көпүрө. Как положено, мостовой плиталар менен жасалды. Бүт өзүбүздүн көзөмөлдөө болду. 450 миң эле каражат кетти сомго. А буга 3 миллион кеткен, мамлекет салган. Вот мамлекет эмнеге өнүгүп өскөн эмес. Жешкен, талап тоногон. А биз муну азыр элдик салым менен чоңойтуп атабыз, тар болуп калгандыгына байланыштуу. Чоңойтуп, и плюс жанына пешеходный зона кошуп атабыз. 100% элдик салым менен болот бул жер. И Кыргыз Ата айыл өкмөтү ушул көтөрмө айылы менен Акбулак айылынын ортосун тротуар жасап атабыз. Чисто элдик салым менен. Буйруса насип кылса нар жакты тартып, буну салып, тартып эртең салыштырабыз. Анан канчалык кыдырша ишке кайрылабыз иншалла. Мүмкүнчүлүк кустургандын эрте кечи жок. Эгер расследование болуп, карап, изилдеп чыгып, тергей турган болсо, жегендер болсо кустурат деген үмүттөбүз буюрса.
Biz özümüz mamleketке примерно bir 10 milyonluk budjetти мындай. Budjetten 10 milyonluk акчаны сактап калдык десек болот. Ар жактагы жасаган элдик сал менен жасаган көпүрөдөнчү. Ал көпүрөнүн дагы тендердеп, эндес балекетте отуруп, посредниктер менен ал жерге оңор эмес акча кетпек. Телевидениеден дагы 10 миллион деп айтып калыптыр ал жердичи. Мамлекеттен ал жерге жалпы селкананы бөлгөн 3 селкананы тазалаганга чейстен 220 миң акча бөлүп беришкен. Көпүрөгө деп 80 миң каражат бөлүп берген. Жалпы 300 миң деп айтылган. Калган элдик салым сумманы айткан эмеспиз. Бирок 10 миллион деп айтып салып турган. Кылса болот. Мына Аллахка шүгүр. Ысырапкерчиликтен качып 40 жылдык жасабай эле элдик салым менен эле мына добровольно берген акча менен сонун кылып эле көпүрөнү чоңойтуп тротуар жасап атабыз 2 айдын ортосун кооздуктап. Мына Ақтокуров Татал көчөсү Ақтокуровдордун үй бүлөсү Замир Айшагам өзүнүн жанынан акча кетирип, сонун кылып башынан аягына чейин жарыктандырып салды. Тоже элдик салым мамлекеттен бир акча алган жокпуз. Акбулак элине быйыл Аллахка шүгүр ийгиликтүү жыл болду быйыл. 4 көчө асфальт болуп бүттү айылдын ичи толугу менен быйыл. Мына 5-чи көчө. 2 мост, 1 мост нөлдөн баштап салды. 2-чи мост мына ушул жер чоңойтулуп атат. Алдыгы плиталар бүт заказной жасалды. Bir плита, мостовой плита. Узундугу 7 метр, 7 тонна экен. Ширинасы 1 метр, толщинасы 30 сантиметр. Госстандарт. Заводтон заказ берип алып келдик. Заказной келип атат. Бардык талаптарга жооп берет бул жерде. Мастерлер, продакттар иштеди. Мына мостовой плита. 7 тонна ушул, 7 метр. 30 сантиметр толщинасы. 1 метр ширинасы, длинасы 7 метр. Мына Аллахка шүгүр. Бул жерден ховалар өтөт, грузовой машиналар өтөт. Мухаммед дос, абайлачы. Абайла, бер жака түшүп кетпе. Тынчтык абайлагыла. Авайлагыла, бутту, болду, авайлагыла түшүп атты. Агай эки жака бирдей кылып коюңуз эмесин. Балансты. Агай, караңыз, балансировканы караңыз. Балансировканы карагыла, тынчтык. Бир жагына көп кетип, бир жагына аз кетип калбасын. Екі тіштік іште бар. Бірі 86, бірі 85. Жолы босты. Авайлағыла, голды авайлағыла балдар. Тіштік. Ağay, balans qanday? Жақсы элеби, эки жак бирдейби? Буту калды авайлагыла. Тынчтык, кандай баланс? Нар жакка, бер жакка бирдейби? Эме кандай болот? Жана основа жасалганда кандай болот, агай? Бул жагычы, агай, бул жагы жабыштырылыш керекпи? Керек жокпу? Основа жасап атканда эме болуп калбайбы? Болду. Көрмөс болду. Ой, билейин таштар кетип калат.
жетті. Жоғаға жауыстырмайлы қойылды. Астыңа жасап атканда эч нерсе турбай иш бербейден да жабыштырып эле кое бербейсиңер. Жабыштыбы? Жабышты колдобойлагыла. Колдобойлагыла жигиттер. Oldu. Bir de oldu ağay. Oldu ağay. Bunu alğanday kılap. Bundan biraz jıldırabızbı, jıldırıştın gerek yok bunalar. Normal evi? Bunu al jeri. Şu eme, kichine eme tutup kalbadı deyim de ağay. Alsırak bolup kalbadı. Mınаны oturguzganda нормально эле тосуп калат. Болду агай. Мына ал жер бир аз широкийраак да, нар жак бир аз эме да. Onda kışla satıp koyalım narağına. Mınanda girgizip Mani girgizeyle bir ara. Ya girgizlik kerek yok. Алдыгы варт этилет агай. Ошого карасаңыз, алдыгы 4 жери да. Ошол чыгып мына жерге орногон. İçine verin bu koyalım. Ne olası? 3 maç iyileşip durup da. Yolunda cıldırız gerek. Ya 3 maç durup da. Rom böyle oldu. Ya bunun da mı ilginç. Bunu çöm. Mınanda cıldırıp koysan Murat'tan. Мына ал жак ойноп атат, көрдүңүз? Мына ал бир аз слабый коюлуп калды. Мына нар жак нар жакка көп кетип калыптыр агай. Мына ал карасаңыз, мына ал жак учма-уч болуп калыптыр. Нар жак кеңир экен. Шуга көңүл буруңуз эле. Мына ойноп атат дажа караңыз. Şunu ilip turupçu ağay. Lan ilgilenme. Ya bulgaladı. Ya. Buna 10 santim. Buna normal değil ödeyim bilgisi. Oldu ağay. Karap görünüz. Tumşuğuna tartmaya. Oldu. Tumşuğuna bağlasın. Tumşuğun kayakka tarttı o da. Tumşuğuna için. Anda mına al jagın naragın ile iliş gerek de bul jagın ilbey. Buna üstü güne buna olmaz. O şey sever bizim laflar olmaz. Yok Ağay. Bile mına al jagı da uçunu ileşip durdu da. Oo, 2 saat yapmış. Oldu, köp ketip kaldı. Kontrol kılgılı emi. Bulacak normal yere eken düşpeyt. Törtönten ilgili edeyim. Törtönten ilgili edeyim. Törtön ileri ilgili edeyim. Ehtiyat şart, turlu yap. Turlu azlaşpaylı, uğu örgülü. Betonlu. Nağıl şunu alına bir nese kalk etken emes mi? Oynuyor o da. Ya 3 maç tutup ayağınızda bunda kişi bir başkasına nurrağına girer. Ha. Pas eken neyse. Hem şunu konkretne kontrol kılıklarla. Ne oldu? Bir karşı. Yarım barış. Yok var canım. Arjağın görünüz ağay. Köpçülük yegeniniz yaxşı olğan eken bile. Vay can başlırsın kereyecek sen buna takılaversin buna. Dünya olmaz. Dünya olmaz. Ağay, mına al oturat da, mına al oşağa oturuş gerek da. Vart etilet de mına, her biri. He, normal evi? Normal. Ne oldu? 2 santimetre bu sen takılaversin işte oldu. Bunun aldına niye? İçine oynayıp atat da aldına bir kum tövüş gerek bile. Niye o? Aldı çatı oynayıp atat da tazalevi. Javuşturup koyuveriş gerek.
Oturdu mu? Oturdu hem konkretni oldu. Beton kuyulatı sama soboy. Asfalt basılat. Bırak bunun üstüne katak batı çıkan ruhsat yok. Bolboy va? Buna da ruhsat yok. Buna da ruhsat. Boldu. Buna da Boldu. ruhsat. Boldu. Boldu ağay. Oldu beton ruhsat yapmadılar. Çok gitti. Nar jağı da жақсы oturdu. İleşti konkretni ha? Malatsı. Öte sonu ne? Öte sonu. Allah tanımlar. Ciğerimiz, malades. Buradaki bir keç kayı şu kakalarımı kokoreçte kısmet koydu. Maşallah. Allah razı olsun. Bu gazdan malades kısımdan. Bu ne iş yapar var? Şu köprünü koy falan diyor. Allah tala şu derdimizin geçalımız kazı olsun. Amin. İntibakta şu yol kapı saptırıyor öyle. Amin Allah'ım var. Allah razı olsun.